sithi bengine-angle lena, i-angle yami kungu-60 degrees, bese-ke bengizokubuza ukuthi yini le angle le, ngizokubuza ukuthi yini le angle lena. Ungacabanga ukuthi hhayi inzima-ke lena, komunye umugqa lena angeke ngikwazi ukuthola, kodwa nje kuzomele ukhumbule into mina engihlale ngiyikhumbula ukuthi ama-corresponding angles ayalingana sihlobo. Manje uma ubuka le angle lena elaphezulu kulo mugqa lona la kule transversal lena, uma ubuka le angle lena la i-transversal enqamula khona kulo mugqa lona ophezulu, i-corresponding angle yale transversal enqamula khona lo mugqa ophansi, i-corresponding angle. Lena le angle ephansi esandleni sokudla, uyabona lana kunama-angle amane, ama-angle awu-4, bese-ke i-corresponding angle ilana phansi futhi azoba equivalent lamalona, kuchaza ukuthi azolingana, azoba equivalent. Ngakho-ke nale izoba ngu-60 degrees. Manje uma le angle lena ingu-60 degrees, yini-ke le angle le? Siyibiza ngo-x le angle lena. Sifuna ukwazi ukuthi le angle lena iyini. Buka-ke uma usuhlanganisa u-x no-60 kanje, kumele bakunike ini? Lokhu sokuphuma i-straight line, yabo? Chaza ukuthi u-60 u-x ohlangane no-60 kumele bakunikeze u-180 degrees, ngoba ba-supplementary bazohlangana bafinyelele ku-180 degrees, yabo? Manje-ke lana uzothi u-x bese ususa ngo-60 nhlanga zombili, uzosalela ngobani? Uzosalela ngo-120, kusho ukuthi u-x ungu-120, yabona? Bese-ke ungaqhubeka ungathola wonke ama-angles akhiwe phakathi kwale-transversals nama-parallel lines. Uma kungu-120 lana, ne? Le angle lena nayo izoba ngu-120 ngoba ama-opposite angle noma ama-vertical angles nangapha uma kungu-60 nangale kuzoba ngu-60, yabona? Nakhona isizathu siyafana ukuthi ama-opposite angles, bese-ke nalona aphansi nakhona azokunikeza leyo ngoba ama-corresponding angles. Nalena engu-120 nayo izoba ngu-120 ngapha nangapha, wenze njalo-ke. Bese-ke le phansi nayo iku-120 degrees. Uyabona-ke lana ukuthi lawa ama-corresponding angles. Ngakho-ke asiqhubeke ithi senze esinye. Uma senze esinye lana nginemigqa emibili futhi, lo purple othi ubabanzi bese siba no-purple right lo. Okay, ibini le migqa lena, bese-ke masibe ne-transversal yethu sithi umugqa wethu lona ozodlula awuthi ngibeke kanje lo mugqa lona, ya. Nawu-ke sinalo mugqa lona, bese siba nale angle lena. Le angle lena siyibiza ngo-50 degrees, sithi ingu-50 degrees, bese sithi le angle lena phansi yona, i-angle siyibize ngo-120 degrees. Manje umbuzo engifuna ukuwubuza ukuthi ngabe le migqa yomibili i-parallel na? Indlela engacabanga ngayo ukuthi bokuzokwenzekani uma beyi-parallel le migqa lena na? Uma le migqa lena beyi-parallel lokhu kanye nalokhu, uma le migqa emibili le beyi-parallel lokhu kanye nalokhu, bokuzoba ngama-corresponding angles, bokuzoba ngama-corresponding angles. Sesiyazi ukuthi ama-corresponding angles wona ayini? Ayalingana. Chaza ukuthi lana kuzoba ngu-50
kodwa asinasiqiniseko sokuthi kungu-50 lana, ngakho-ke nayithi sibeke lolu phawu lolu. Bese-ke lokhu kuzoba ngu-50 uma ngokupharallel lokhu kuzokwenza u-180 degrees, ne? 1 ngoba ku-straight line futhi kungama-supplementary futhi nje ngaphandle kokuthi i-parallel line, ne? Ngaphandle kokuthi lawa ama-parallel line, uma bengine-straight line transversal kanjena ngibe ne-angle lana, angle yami lena sithi ngine-angle lana engu-50 bese ngiba nenye i-angle lana, ile angle lena engizoba nayo lana kumele inginikeze u-180 degrees wonke lawo ma-angle lawo amabili, kumele ukuthi uma uwahlanganisa akunikeze u-180 degrees. Manje-ke nalana kumele kube ileyo nto leyo futhi isigameko, kodwa-ke uma ubukile lana ngemza wami uyabona u-50 ohlanganiswa no-120 akakunikezi u-170, ngakho-ke nakusho akakunikezi u-180 ukunika u-170, ngakho-ke nale migqa lena ayikho parallel sham, le migqa lena. Enye indlela bowungabuka ngayo, ne? Noma bowungacabanga ngayo ukuthi ubuke lokhu kungu-120, ne? Bese-ke uthi ngu-60 degrees la, 120 no-60